on the 8th of December to close any dockets about me on social media. The reason is menye Kani Gloria na menenam bancheri ni biem. Ewrade ahomemobo wa pagya me de me yesi baabi. Wa mam yedin fufuro. Edin a animunyam wom na Ewrade odi ama me. Enti no any issue concerning me social media biya no, I want to clear air today and close the docket. Me bunfuye, I'm in a very good mood anopay. Enti me pese me to me bo na me kame nsem nyina na china bi no blogger bi ankofa ma no asem ankosesa no ana wo bi amfama asem ansesa asem no. After this video that I'm doing, God is my witness. Bible say, wa wo beka say Holy Spirit nyankopon on find. So I'm inviting the Spirit of God, Holy Spirit, to be my witness this morning. Say, this is my first and last video on social media concerning me, Gloria, me honsem. By some months ago, that was in the August, issues be by social media concerning Tracy and Miss Bell. Now, people don't know I got involved in the issue. So, Nkrofo say to be insulting me. Na asam no cry Tracy and Miss Bell. Then I Kani Gloria do who be realm. Tracy ambo udin. Enya Tracy ne wo na then na wo beji asam ne fire. Wo do who be realm. It is true. Obi a wo be me bia nim se me to no me ntwantro, including Tracy nankasa. Asam oba na wote ne baby ote there bi mebusa kani because onim se ne mete e no kre one Miss Bell issue na menka ho bi na asam no sei ene ye me ho be wura mu. Before then no se me ho be wura Tracy ne Miss Bell issue mu no na many Tracy no ye issues dida. Me Gloria man famba social media. By the time I make us that issue ni nyina be wie no, mo asam ne by mo be di matem no, mo be san ka say ka ni wagimi o. Sana nipa nyina eka enye se magimi. Mini obi na ma me kumi ho manipa no. 2016 ena mene ya nyina ye adwene say ye ko supporto NDC party. Nyame adom ye ko supporto party no. Ema nipa na wodi party nanim no so no oji ye feso will come ye fine because na the way ya imagine me ye bantimani akola na mete bantama na makoye ndozi NDC party. Imagine pressure beba me so me fie me maame nua na mete ne nchen no kwa no ono so san ye MPP ni kese me obi ani me wo bantama enti man funny easy but yehu papa no e kan yasem kire ye no papa no eso me mu asomdwe mu eje ye fesu tu ye fo e ma ye nyina ye wo party ni mu a but ebedru brebi no na fe Tracy no nye adamfo na menem ne biem. So many things happened but ni nyina no me bu mani gu so yesi nipa mienu nam na ba ko anye jimifo a adamfo ne mu nye de. So I decided to be the jimifo and amenenenam. Question number 1. Mumbusa ya ama me say, ever since amenenenam no, wa bre me 10 pesos ama me Gloria mabusa ne say ya, sika wodi abre mu eyesen e na wa bre me 10 pesos da. Minye bida. Sika girl na de bre me no, na maje. Se sika no say yesen, mi musa no. Nia wodi bre me bia no mani so meje. And she can bear witness to that. And know your point number 1. Ye wo campaign ni mwana one driver bi once me ni mu ntrocha. Nti me kasa na me bubodi but me hu no so say
me bubo di so na me create confusion man crofo foforo so e wo mu fie nti this time around no din bi wo ho a me ntimi mbo one driver bi oh me bi a wo se kanima wani na ho na wo jimi me ma ni na ho sesen din afi wakas asem na cheme more than 4 times na menti ase nti the last time bi yakoye campaign e wo tepakwan so mankra so area ho na minya accident 2016 obia wadi NDC achiache bia knows this story 2016 minya serious accident mini Kumawood movie director Asaribedi Akon na ne car mu ena na mete eya mini director ni mienu pe eni ekonya accident no menhu bibia biem mini ba me ho so na me da konfo anoche odofo kofo emergency na ye de niema shock me na ye titi me nan na ye bro me ti me di gloria we chiri enne mi yi ya opie wo mi mu e de apie nti amaye black no. I'm bringing out every pain in me because me pese nanso bia bedi mechi e de ewura 2021. I'm a woman of God. A lot of people listening to me, a lot of people are looking up to me. Me pese bibia bedi mechi ewura 2021. I want to live a peaceful life. Na nipa kakra na Awurade di omadom me no metimi I a good leader. I'm a sankrofo no. Anything about life no. Abusuafo me ti meni na me dakofo emergency na ye bro me gloria me ti me di gloria no we chiri nyame de me nkwa che me e ma me ba enkwam me bie ma no sa me kasa na nkrofo di matam hwe wonse mense e ya dance e baako out of the accident ena Ewuraba te se me mense ayese ushia me physical ma deforme me mami anwo me yarefo out of the accident me right leg way and tisa me left leg biem me right leg way and tisa me left leg biem me deforme out of accident me nyaye 2016 me nkasa o me nkasa me yobi a me kipu niema che me nine right way a deforme me towards a me night right way a deforme me jina hona wo me physical be hu ni say right no and then left enye pebiem me dia hye me ho me nkopo edisi ni bia mane because menya accident ni wie ye no obi ani wa wo fa fra me bisa me say kani o health issue akosisen asma me kan me wo scars amatwitwa a ni nyina aguo a eye me evidence minya accident no this Tracy girl e ka kire me say osre me e ma me ma wo bia nte say menya accident enya sa omude beye ayi campaign etia NDC party ana me ni me enuna na e wo no bra abusuafo I sacrifice my life. Me mami kura man friend and can't change se menya accident. Mabusie ni pie nim se menya accident edda kufu emergency because of the party. The love of the party me wo me sacrifice my life edda kufu emergency. Mambo pia manye se menya accident apart from Eagle Prophet. Me minchantro emfa hone ne ese mini ntem. I have to say the truth. Eagle Prophet pe ene nipa wonim se menya accident. I did all these things because of party na odona na me wo ma party ninti. Enti na me ibisa o, enti se nka me wu ya, o ya sure se enti nka ye beka, nke de me be she fridge im. Aye campaign awie ansa na ya beka se kani Gloria mewu. I did all this thing because of advisor Madam for Tracy de mame. Mumusa Tracy watching mame say, menya accident koda ko for emergency sika ye de man so mfa mame ne sika ne we. Menya Jimmy fool. Enti se me ba bonten beka say I've been a fool for Tracy for 4 years sir. Nsem wo mo.
nsemu I don't just talk. Mumwisa ya say sikane way. Enkoto menka ho asem. Ye yi me free hospital ade a chin ya na me san gina bofu edu platform so na me san ye campaign. Ye yi me free hospital no manda. Ade a chin ya na me san gina bofu edu platform so ye campaign. Sada no na me koka say ye mpeka lipo president. Sada na. Eno nkoda nchen. Me benye moye na me ye madwene se metu kwan akọ Germany na makọ wo ho na me ton me car na wo Tracy kro ya o lenke me ma connection man bi e wo Accra mile 7 udu mile 7 na baby a Ecobank bank ne wo no bank ne sro ye frɛ ho Max Million Travel and Tour. I don't know so mo da so wo dia wo na wo de me koma abra no e ka kire me se utu kwan abra no na ye wo visa ema enti me ma wo ma bra no nje Dubai ema me. I trusted you as a friend again as the fool that I am misanji wudi nukro nyame ni bra no ji Dubai ma me enti me behu ni se bra no ye clean onye clean anka un introduce no emfa ne ma me enti me to me ka wie na me frɛ bra no se me manyem me pese me kɔ Germany ekokowo no so obetumi aye na Tracy kra aba ho se wo pe Europe visa nti Tracy ni emagu ho a omo ye ho adwuma nti me so me family de ne beka ho wo ko akwaje Europe visa no me wa mbɔ me amane wo ko US akwaje visa no me wa mbɔ me amane nye minim nyina ne se wakodru US a wafrɛ me se ya maba US o me ba behwɛ woni akola na me see you me koye na oje me nyama na me ka kye ne se menyam nti onye ne fast afa menye se ne ba benya 7 months na process no bra na anye na me call bra ne ho afa na ba se Accra kwani aba wanya ade na fa misika soso ma me a eno soso akoye buachi bidin Tracy say mi kotua sika na ma bra no ma mbɔ na mane me man kan kire ne se me pese me ko Germany ntino ontumi nka asem ni bi really wo introduce nipa ne ma me se me ne nye den wo introduce nipa ne ma me se me tu kwan a wono na ye wakwanto ho ne mama enti me so metumi aye na afọ beka cha me say me koye payment no me ma mo wa mane because na nka wo say anamo bi a metu bia no nka me mo wa mane na sabi wutu anamo a wo ka kire me Tracy hwe manim ka kire me say mi di sika ne koma bra ben no ma mo na mane nti asem no onka bi wa so na wo introduce connection man we de ne ma me we nyina so what is my social media me catch you still na me ne ya da so nam ye namfo na me di mani sei hwe Tracy ade a ya ne say issue we buy no makama no atu etimi baby Tracy na nam no ko hu we ya kan ya nyemo oso okọ Germany akọwo na connection man na di ni sika wono ankasa nam na all ton me amakuma se actresses fu bebre ya onu anim baby a wakotena se wadi nkomo no sa nkrofo ni nyina so afrɛ me aka kire me ya mi musa ne da mene na nko ho da ni nyina na mene madam fu yi nam me bewo ye me CS menyemo 11 months 3 days or 4 days asana ye me CS oba ma wo foforo menya 2 months kra na force gu mensa na me ton na me ba kola keto a machi mi kurokura na enwi I've been through hell situation na me wo mu no this madam fukuro ya san kodru ba bi na oya na kesesem a na me na ogu mani mase afa wo kan ya koka say ono na de me call Flagstaff house ono de me call Flagstaff house no me ma ko fa driver bi e wo na me ne driver na twempena enti nipa na be ka asam ne kire me na me ka kire nipa ne say
on kanchira ya say me say ono na driver ne na da ansa na driver ne de ne koma papa no enya me Gloria. I wanted to know say ensem na nipa ne ka kire me ni nyina ye nokure ampani ampa madam we ba ye bebusa me say yes ai o say me na driver bi ne me ada na me say ai busa nipa ne say ensem be na obeka kire me ansa na me ka sa asem no e di a kire no say nim guase we nyina enkoda ho enemi bie ma no na me kasa ni edi matem. Look at your teeth. Wow, fake accounts or what created say yem fan di matem no out of accident no deform a me ma deform no and almost sign di be di matem. Hemen say me nai a deform me nai you see what to say o baby abiem because of politics. Ghana for what is my baba on tian beka bibida enti issue we min koji ska we ndi sini bia ho min kotina baby anko kasa ye say me koye campaign ma ndc na minya accident na mama di for me. As I'm talking to you right now, me say me was scan ni me bibia guwa miti. I'm praying to God said that menye ska bia metimi akoye sa surgery no e free ho. Me na mama ni emu de bia me preacher me say Masia de wabrabom ni pantimase. I'm doing this once and for all. Enti me ni trace nsem no nipa bebre nti ase eno na nema sha ase a me chirechire e de aba. Accident na sem enkonkoda ho. Visa wo lenke me ma connection man fraudo me eno so enkonkoda ho no. Minya accident sika ye ka say fabre me ha menhu eno so enkoda ho free say me ne wonam wo wa je 4000 wo wa je 5 mi musa woda sa sister sika ya wodi abremu eye sign no mo dia ma ya wa yi we dia ma me nye bida and she can testify eno kire wo say me nya dan for boni me ne wonam. I work with you wholeheartedly. And next nim Gwasia Abigail Abi Montana oti YouTube wo gume. Abigail gumi send him Gwasani because of you Tracy Boache. Ne boyfriend ba me hosa wopewo. Me carry boy na boy ni was kano. I stood as a friend. Me ye dirty works Emma boy ni jai Abigail be foul. Because now I wanted you to be okay. Because now at that time, no, baby papa no, he's putting you through a whole lot. Nye baby krana eden. Intina me person ka wunya be maybe na obe support wa. That is my happiness as a friend. I did everything for you. God knows you know I have never offended you. Mine wuna mnyina manya wu bone da. What did me bonnie sa menkasa? Ukume ni mase sa menkasa? Uchantro to me so sa? Eti na wufi se bia menye nipa na. Na wufi se bia enti meye di sa akosi wiase awie ye. Wonsa me ba abonten ba ko pepe kasa ye. Eno kwa mankasa o. Ya, mankasa o. Me ba abonten out of abufuo. Hwensema wama wo jam abet na social media akafa me ho. Abra wonim wo wutrim say a young tro, o jamun beka be bian fantanish me image. Ya, we are wicked. We are wicked. We are very wicked girl. We are very wicked girl. Abusuya for to continue the story. Yeah, me who be wura wani Miss Bell issue ni muno. Eni me da me baby. Eja me ya choba edwuma. Ewo santase me di me pa kakra issues we ba ya frodo me visa na menya ehon nsem chesensem bebre ni nyina nkoda me wo ho na madam fu ifra me say oye donation ama ekunafo ni nyanka to osere me memra ne fie me bompa ye ma no. I came to your house me be bompa ye ma wo sada no uhun ne say me yasofo maame uhun ne say nyame afre me ubutu from me kaiwo me ma revelation baako ukoto me manim ema me de mensato wo so bompa ye ma wo eno ne de na menye fake eno ne de na bodamfo ne mendae eno ne de na menkoji aduro but utumi butu from se menfa mensanto so mompa ye ma wo. I did for you as a friend.
Me ba program me charge o. Me no kan sikasem. Me kan bibi kire video ne ba abontini wie na some girls be a one kasa who confide in them what say me akire omo no they called me no mo ka kire me say kani Tracy etimia ma wa bompa ya ma no asem na sha say ni obusuafo Tracy etimia invite o ene ge we ni hu the we aga yisi gu eni ma se kan wo chi asem basa no ge we yetimia frɛ wa na. So I begin saying here, metie ni omoka because that particular girl no, okofa Tracy asem bia ba me save Tracy say, ontumi nyesa. Afa metie nsem na bro me so no, Tracy be dia dance ya me friend ka chen say ya since 2016 and nkrofo person me ne woko. Omo kan some bebre bet me mfi. People are waiting say me no benya issue but embemuda because na matin nsem na ma afa die ameme nsem ni bi wo ha metie me kosu. Ni na mi musa madam free still na yegusu ni aye namfo ni enam me baby na wo frɛ me say obi pese woni me kasa ena me free eja me choba na me ye no e ba wadwuma me de me eye choba na me ye me ntwantro una wa bi restaurant eye me de sorry eye choba me ba wo ho ema nipa na wo so pese woni me kasa no wo frɛ ye ampa Emma mini nipa ne kasa ema nipa ne kacha me se nkomo wo ho obebe kuma so obekuma se a ye behia ne yakasa na me si yo me kono na wo ma me 500 Ghana cedis se nipa ne se fama me na me mfa car me ba wo ho no so o serve me jollof rice me ti mi baby na wo frɛ me Abdaina ukotwa ntro di asem be che me kon chese waka ka menum aye me a me mfi wunti no udi menim aye sentomago me je 500 cedis ena o serve me jollof me di ye me sorry ko ya na Tracy kro ya sa ko ka che sa girls na omo be kana sema na me save ne say ono the 500 cedis asum me fidie ayi me enti na sofo ma me te se me a me sorry a me kanya me asem no na girls na to me din 500 confession fidie be na wusu me dia na maya o me te me baby na wo frɛ me adan na who make it life miserable for me watch me whole contract se me no wo pese wo mama bra boye basa ana se den o maya wo den in fact girl no frɛ me a wo ka sa 500 ne jollof na sem no na me catch girl ne say I trust you now and some waka me say Tracy akafa me ho ma defend ye nyina no eye no kore asem wo ya waka ne na mama ku say eye no kore enti sada no e na me fa me ho adwen mummusa ne say wo ye man frɛ no na me ni asem wo ye no me frɛ no e ka che ne say wo onyem me ka che wo say wo onyem o ka che me say wo onyem enye no na wa wi na me ni asem na mente sa 500 issue way abusuafo mente 500 issue way on Wednesday in fact misuye masem ehemimu ena me ka say enough is enough mahu ne say ya no pa na won pemasem nti let me stay my one side man kashe nti Thursday makoje maba be fa me phone nipa afrefre me miss course niema bebre na me say course if free hin na me call WhatsApp just messages ni videos de me ntimi na say me kwhwe ye no na eye onye miss bill issue no e na me ba abonten be ka say me sre wo mo a wo mo frɛ me sre wo mo send me audio ni say me mpe problem bia emu bia frɛ me wa officer wona ya ne wo problem bia no unim ni social media handle Fako send no because me ti me baby a wo frɛ me kura no watwa ntro to me so enti ne me nkofa phone call ni obi ankoka na sem na kyena nko ne manka no ya beka se maka ana ne me kan ne yedi bia soso eno ne ma me de sa first audio ne ba ye say emo obi an frɛ me about getting issue on the social media handle enti de bia me ka se social media sa asem be da ho na wonni masem ni mo ya munsusu ndi atemo e ya munsusu jump to conclusion na wo bi ba ye na de no na e wa se kire
ene ma me yes video ne de beto abonten asema me kan ye makabone asema me kan ye ya madi watam asema me kan ye mase okwasea me na me de me ho na nkrofo frɛ me ena me se emo mfrɛ me mfrɛ because audio bi ankrofo bi di send me ne munsem no mintimi mfrɛ no ni person kan ne wa eka makabone ana Adiache Friday, Mako school, me buy. Me be so me phone no obi the link be free Zion Felix ewo Facebook. Tracy Boache wants Kani Gloria. You can't advise me because you don't feed me. As a reasonable girl that I am. Me who post to know, man kasao. Me contact Zion Felix. Ebusane se Zion. Ma who post we wo Facebook page. Ya ne kan asem we ya na. Eya no krese ya ne kan ye. Ena Zion Felix ka kire me so, "Oh Kani, my friend no ama wo say enya wone wo a enti me kura no me besesa caption no na me so bra enye jai na bloggers omafa wie so far as I was enya wone me ane de me ye okay ena me di me phone to ho ena me koda me baby me da sorry ya me ko Instagram na afa de enya link bi mu eye video na make no Eda Zion Felix Uncut TV besine na Zion na post to sa video no a direct video no amame eti mi hu ya na me say I saw a caption and asked you now saying osinya woni me but this time what upload video a direct video na mame for what nti man friend Zion biem ena mi hu ni say no ma ye dia ma girl na che eye ni se bia ensin ni manum eye ni se bia me kasa enye yie eye ni se bia dede na wo ye ni mintimi nye bi eno na ma me ba out be ka che ni se odimani ma ye fom ma ye jimi fu ama ni 4 years she shouldn't try me uwie ye no ena wo pushi wo jam because unim se me ni ego na wo ena nsema unim fa me ho ni ewom ni ewom na wodi ma wo jam se wo jam mra bonten na wodi ma wo jam se wo jam mra bonten na ye wo se wo jam be ba bonten ama me ma no ya pamana na wo refi se me so me ne wona no minimum ho nsem bi wo se despite ne wa ye me nyina nya ho nsem nyina kra na ma be ka wo Etimesremo. This is what has happened between me and Tracy Boache since 2016. Debbie or RAV4 no. Some of a RAV4 said the car been a miss bear used to be. Once and I will used to be. Ya me mouth tip off on that. Da walk ton car no. Bear man na what two car ni mun come one bear money di yena. Bear money si free wuke no or ba me ho. Or be can na treme. Ya mabusa oda. Minjimi you. Menya wadwene say eno obi ne shachire eno obi diska makani eno obi ne shachire no obi makani ska na kani no woye ne woye obi ne pushi ska makani niema ya mabobo so awodi aye mi nyina wodi sa niema ne ye me no na nipa ne wan wodi sa niema we nyina ye me no na nipa ne wan ugumeni ma say sa wo na wodi meme ko Flagstaff house ena meme ko fa driver no na nipa ne wan Ufre me se obi person ne me kasa me ba ya usi nipa ne se ma me 500 cedis no wo wie yesa ko twa drop to me so no ya na nipa ne wen o link me ma connection man na me to me ka this kan ko man no se me pese me tu kwan ya ye me 419 no na nipa ne wen una ma wo wie ye wo se kire mu kire nkrofo wo kuma si gumeni ma se me ma nya me pese me ko wo na ye connection man na di mi sika unsan kan tro mo se ye wo na wo de me ko ye no na nipa no na wo wen Minya accident da wo wom paso and I'm fighting for my life. Ye man with kasa farmer me now. One farmer me no nani pane way. Yeah, you've hurt me so badly. What hame? Kumase omu ni mene wo nyina nim se what hame? De nyina mu man kasa da. Mama bonti ambeka bibia da. Ntina ye o se minimu kasa on. Sha niama sansem we nyina mama bontiam be kasada nipa temene wo ontokwa da nye wodi me fa mu nyina mayedian da ne kwasea no eye because of Vivian Jail
Vivian Jona, who say ni this or no, and a this care mammy, and a me no. Ya, the Vivian ase. For all this while, mess I want to miss Bella Kosu Esau, and come me ne wonka ya kosu so many mess, the dad and kanyene. But Nina, a banner me free Vivian was a canny, Nyabotrewate, brefie. Na mami yek to me fo na wakasa kire me a na me sua na me ye okay a na me kofie de we ya me ma bontin be ka bibie ya me se eye Viviangelo mama no na adwojo makoma e na waso me mu na watu me fo na mama bontin da but the same woman way e na wa painting a black ama nipa hu se ono na wo this chasa me ne de wumbu me eya osa menu bibi papa bia ntimi mba mabrabom eya osa menu menye sika da ntimi no komo deme enti obi ma me kwan skitwa bia na me jimi really eya me ye adwuma o senya me ye mi operation a man da me to so 2 months me kro nwuye na me ba 2 months hye machi na me ton force no eno ba che osa me ye hard working girl o enya wo unime I've said this today for people to know the issue between me and you. I have poured out all my pain. God knows, say Anajuwe, I have cried that the Lord should forgive me any pains I have harbored in my heart against you. Do you know why? Me person made this sabotage will be 2021. Me person make carry along ena yes say ena will be see can be bechire wunse mu no. Mimpese yesi bia bedi mechi awra 2021 because ene mimpo nyame waye me ne kasamafo me wo youth a omo frɛ me mommy I want to be like you sanya wo say wo ebi frɛ say they want to be like you no me so ebi frɛ me I want to focus on my ministry. I want to have time for the work of God. Mimpese bibia be distracting me biem. I have poured out my heart. I don't hold anything against anybody apart from who ya. Me ni will be any problem biya. 27th me di me birthday 24th August 27th August obi send me message say ya bone pa say wo mbekume. Memba abontin be kan yo. Nipa no a chat me with evidence. Am panyinifo bi wo hono ma me de sa messages no ama omo for future reference. What is my Bible on Tiambeka Bibida? 27 September ebi sign see ye and also a second evidence. Me ya hon. Me ya hon. And into ba say we mediator e to so third time na me react ya. Ubo se nkrofo bi o madwumo hasa awa na omo mpa social media no mu di watem. Yeah, I don't care. Semi wuye ya metiasi. Mi wuye ya metiasi. Nyame nsem hira ne manipa yodifu. Ukoka me ho asem de na de ama wo ho kyerɛw ka akora woni bi enya trotro eye no kre taxi na metim mi kosku a trotro na mefa but ya me a miniska no me personality keke kra no wa uye fie wura wiase mu sika nyina gu account mu no ya me ntwitwi me nsimpo me huhuru manimo enso ye de mini wugina ho a physical wan eni asomdwe ne waye atia me bia mate epoboni bia ya wabo afa me hu biara. I serve a living God. Meaning, I'm telling you today on social media, say, Emrane na minu mienu enya yedia. Minim da mewu, usu nim da ubewu. Baby a waye niema kodru no eye. Jai, tinase, she mistakes awaye, she errors awaye. Won pa ho so obeje uboni atum na wajai niema bi. Live jai bibiemu, then live a peaceful life. From today going, I hold nothing against you. From today going, I don't have any pain against you. May you be beer free mimu. Nya wobesha video where you obeji me adino. Fine. Nya won jimindi and nyamasem. But I don't want to carry grudges into 2021. No. Mesre
ahwefo ni atiefo mesre wo biara se obi bia makasa etia no sasem we ye ba Ghana obiara makasa etia ni bia onfa ncheme obi a mabu nanim tie bia wonfa ncheme achew pa me pai mesre mo enye Tracy Boakye na me pa na chew achew pa me pai enye Tracy Boakye na me pa na chew enti enye Tracy Boakye na me pa na chew mesre mo obi a issue we baye one approach me here out of abufuo me di kasetia no out of abufuo bia me didi na tem out of abufuo me tro bibia enye bia no please today is 8 December ni pakro no onfa ncheme sometimes o ya de na unim se wasem ode na nipa nte wase na yedi watem ya na eya nti mesremo wa asem we hu one approach me here bia me kasetia wo bia no fache me ebi nsi biem wa wo so wudi matem wa wo be kesi mi o men so me dia che wo bia mini wo bia ni issue biem ena mesi afasa akwanya we so ma pa chew bia obi wo NDC ko mu nsem na ekoye no onte ase enti wodi ya wo memu kakra minim se emrepam at the right time say yema me kwan se me nkasa about that issue na me wo time a bia but saa sam ni nyina de mayi me ho afrim because me ba ministry mu no matena se hu no say problem amenya eye niema mienu eya damfo a me kofaye any politics amede me ho kowura mu. I want to have a peaceful life and concentrate on my business, my ministry. I want to have a stable mind and concentrate on my kingdom work. Enti me yi me ho afri saa niema we nyina mu na manya peace metumi atoa menya medwuma so fefefe. Tracy, I'm saying this on record again. A free eneko yaw bi e wo me mutia wo bia no mayi bibia de afri me mu. Enkrofo a wo bitri wo gi omudi ye e ka me ho nsam kire wo mu nyina omo abitri o. Obia be ka kire me unim se me ntwantro. Ena me nim se wo beba social media abekasa bebre. Me reply me nka bibia nkyerɛw but me catch on the 8th November say kwan boni bia wode me afaso kwan boni bia wode me afaso bia I have forgiven you out from my heart. Na me bompa ye say light na me hu no one day nyame bema won so wo hu sa light ni bi na ne wodi akyekyere wo hu nyina no wo be free. Me ba life a masem nyina nie me datiefo ase mo amose mo tambetie me mo amobedi konkonsa mo amoye bibia me da wo bia ase so far as say o say wo time any wo data ba be hwe me nko ade eye plus edemame nyame nhira mo nyame nye obia kese. This issue I'm out for good. Nobody should send me any message, nobody should call me, nobody should text me. I don't have anything to say about this issue. I'm done. Madam Wase.